Semana guys, how you guys see? Alright, then I'll show you what am I go born, what am I go born? Well, okay, sharp a friend uthi okay mina ngurathi ngisebenza e-retail ngihlangane na this friend uthandi e-retail sibangane and futhi friend esethu sihlala sithu. Okay, sharp uthi umngani kaThandi, friend of a friend, ashonele boyfriend yakhe bayidubule. So mayidubula, so asho ukuthi lo ladies ngicela ukuthi ningikhaphe. Ngaba ngicela ukuthi ningikhaphe semncwabeni. Kanti mathi uKenny nani semncwabeni ama boyfriend wenu. Ngicela ukuthi ningikhaphe semncwabeni, and please ladies manifika lapha ngirepresent kahle, ngigqokeni kahle, kubonakala uri ungwanyana motho wa Jeff nale thing kubonakala. So asozina ngwanyana umshapo, I'm fine, body wise fine, I'm pear shaped and I'm a yellow bone. So like anything ke apara nje yahlala yonke into emengigqoke or iskate or dress or short whether jean yahlala. So uthi I vele dress to impress, because they said dress to impress all song yabona. Uthi ayisigcoke vele awushoze sibe bahle vele semncwabeni. Uthi masifika kumncwabe siubarishe vele semncwabe. Uthi asifike emncwabeni yo uthi bangcwabe celebrate. Uthi mawujika nje ngendlela so digoloyi awushoze urbo Mercedes Benz, wona bo BM, wona bo ama-taxi. Uthi ama-taxi agcwele so or wena bo yini le moto le endlulu kuyibiza zona leyo man nayazi mara ngihlala endlulu kuyibiza la uri zona tse. Uthi kuqwele uthi ama-biker. Uthi kuqwele into bengicela nokuyibona, bengicela ukubona umngcwabo. So uzothi bangcwabe celebrity the friend the umngani kamngani umuntu wakhe lobamdubuleni bekuyi-taxi owner, so and futhi uyayi businessman. So bayanale chelete nona batho bol bathwale bali khona financially yabona. So uthi masifika vele lapha yana vele siye emncwabeni, asiwe emncwabeni emathuneni kuyiwe ngasendeni kuyodliwa. uGel was like, you know what mina ladies ngizonishiyana, ngifuna ukubona abangani baka Jeff. So sorted you guy ushonhle uJeff, ngicela ukubona abangani baka Jeff and then ngithole khona uthole closure man, and if you guys want to leave you can leave me behind, because ngizohlala isikhathi. They said I should come and sit with them sizokhona ukukhuluma. I was okay sharp thina sithi egela sihambe singakahlanga asihle qala nesizohamba yabo. I-aim yabo ukuthi bafuna ukudla neni bazohamba. Uthi ayisivele sikhambe sophaka ukudla. Uthi ama catering services beka khona, uthi bekupheka kamnandi awushosi belijobe leli sharp and bebasiphakisa nama drink. Uthi ayivele siphake ukudla. Oh sorry guys, uthi siphake ukudla. Hayi uthi siphaka ukudla vele sihambe sihlala phansi nalama-drinks. Uthi two asazi abantu yabona. Uthi vele bayenze like ama-tent ima-key tent ekulu vele. Uthi kuna-DJ ngapha. Uthi like bole a-celebration esingathi vele bekungasemncwabo, buzothi ngathi i-party or something kwabani, excuse me, kwabani DJ. Uthi hayi kwaba mnandi man, sathila bashaya vele umusic vele wabantu abadala kahle kahle, bangashaya music kwama-2K beba DJ but DJ music vele wa Sunday soul session yabona. Bebashaya lo music cause bra Jeff Molo moto muhulu. Uthi okay sharp uthi sahleli. So this other guy ezithi, ladies how are you guys, ninjani saphila, niliphuza in. So they were like, no basinikeze ama cool drink. No, I mean ukuthi nina niphuza in beside the cool drink. The guy ubuza the ladies Olrato and the friend uthandi. Olrato was like, no mina if ever I want to drink something phuza i-Estropes or i-Corona or i-Brutal Fruit. And then uthandi was like, I mean I vele ngiziphuzela isavana. So guy was like, okay bamani kancane ngiyabuya. Uguy wenza uthi uguy makabuye azena 6 ema savana abezena 6 ema Estropes. Ngoba abaphathelene nebiltong athi no ngiceda ngizosnack ngiyabona. Uthi sihleli lapha yana sithi asazi umuntu. So sizibuthi this guy maybe asifanisa or something, or uthumele one of abangani baka Jeff or something ngiyabona. Uthi singa understand but sizicobekele alright sinathi siyahleba phela sesibhekile abagcoke kahle esibhekile abajayiva into engiyapheli abaphithizelayo abasheka ibuni. Uthi vele siyacoca nje kumnandi nathi siyahlekela. Uthi hayi kuvele vele this madalas. Uthi vele ubaba vele uthi ugqoke like i-jean uyibona Bogart uyithathwa nka stropping brush ugqoke leyo Bogart, ugqoke nge-shirt vele yisikosho. Uthi baba vele adonsa isitulu ahlale phansi. Uthi awushozi at the back of my mind I'm thinking because of this
handsome guy usithengele ama-drinks, so it means ukuthi interested korena or something, because angeke umuntu azakuthengela 6 Eltropes kungana nothing happening. Ukubona uthi manje sesiyazibuza ulona uzisiblokela amathuba phela sizela phela naridlile mo maybe linyalo olcrack guy sonke olcrack olesingor kolinyalo ngor komuketeng. Ukubona uthi ngicabanga leso ngithi uzisivalela amathuba, so uthi makafika vele ubrother sophethe istool at ladies can I join you guys, yabona uthi vele sithule sibhekane athi no sisters ngahlala phansi na, yabona uthi vele sense so sithi cause sesibanga ukuthi uzosivalela ichannel ngalo bhuti lo sithengela ama-drinks. What if urabona ntsele mudala unangasaletha ama-drinks, yabona uthi umdala makahlala phansi kube na these 2 other guys abagcoka iblack bahlale next to umdala, yabona sikusho meaning amadoda manje sekayi3 umdala plus na these 2 other guys. Uthi vele sihlala uthi athi hayi man ngithengela ama-drinks ngibona ngathi nilahlekile la, meaning ukuthi lama-drinks lawo afela kumdala umfana ona 50. Athi ngiyanibheka ngibona ukuthi hayi labantu laba they are not from around here and you guys anazi umuntu la. So that was like no sizene one of our friend, so uye ngale ulabo bhuti laba bazi like the deceased ngoba bekazana naye personally, yabona. So guy was like okay, as introduced me igama lami ngudoni, ngiyamazi umuntu ushonile beka in besebenzisana and stuff like that, yabona. As introduced uguy imali kuyarasa lana man, akunala ukuthi singakhona siyohlala phansi sazane ngahle, yabona la unganamsindo. So girl was like okay ufuna ukusisa kuphi. So guy was like no, anywhere you want to go it's fine ladies, I don't mind, yabona. So uthi vele ashe ukuthi masiqedile if like we feel comfortable singahamba naye yena uzasihambisa asise like udeze restaurant eduze la singahlala khona like sazane ritsebane bugawuni, yabona. So uthi hayi vele ngivume ngithi we can go it's fine. So uthi vele siphakame vele sihambe sigibele vele i-fucking car sihambe ke no guy uthi masihamba so unemoto emuva enama bodyguard igade bekai ki taxi owner and elengi yabona ko leveling unalengithelede. So odrati uthi ngibona ukuthi muslomuntu lo ike potential unalithelede angeke phela so ube malambana ube nema bodyguard ubhadala ngani, yabona. Uthi vele ngimanalyze busy vele axoxa lapha business in uthi kintate like ubona nange dress code or kintate ikubona mara ngize ukuthi you know what lo uthonitha ko sokolo komsokolo olontha. So uthi sihambe vele restaurant masifika vele restaurant kube umuntu vele ufuna ukukhuluma nami kahle personally. So uthi my friend uthanda bona ukuthi hayi malana ngathi sengibambe ikhandlela. So I was like I mean a friend ngifuna uhamba yazi ngi-uberishe ngihambe. So the guy was like no you cannot uber ngikhona uber futhi is safe. Abize one of the guys lo abalethele ama-drinks ambizi athi ngicela ukuthi ukhaphe ugele umkhaphe endlini ne ngicela ukuthi umkhaphe wenze sure ukuthi usafe. Or I was net line or khapha girl wenze sure ukuthi safe. Uthi ngibona ukuthi mosilangathi ngizobhoba la. So uthi okay uthanda maqedwe uhamba hayi ukavela ngitshela ukuthi no mina ngibone usangena ukuthi yabona I'm interested in you ngiyarata the way ngikathengi the way khuluma ngakhona ungikhahlile. So mina my name is Don, I'm a businessman in nomfazi emakhaya nginomfazi la leGoli mina ukuthi una 2 yabafazi nginabantwana abayi21. Uthi vele I be vele taba hayi kusalkapilo uri nginabantwana abayi21 ngiyakhona ngizokhona uhandle ngawari utoba happy as long as unalena, yabona. Or awusozi ngibheke lecongo khona or like Anthony of the wabrenga thing but the statement or now 2 wives kina link uthi ngithathe ngibe uthathekile phela manje sengiyasifaka phela manje ku abodidono parapokati, yabona. Uthi ngithi ngitshela ukuthi hayi mina ngisebenza kuphi ngini lapho ngisebenzela khona ngihlala nothandi isicashile room kuphi elokushini in ibibikele umuntu ofana nawo hlala elokushini eroomini ku all in one, yabona. Uthi nje hayi phela ngiyazama phela imali engikhola encane we need to upgrade impilo yakho, we need to upgrade impilo yakho. Ngeke uhambe utsamele idona uhambe nobradon usahlala kuma one room, yabona kuma all in one, yabona. Uthakhulume like that ngihleka vele ngithi hayi wena athanda ukungipromise izinto engingazazi phela usaqala ukungibona so ngithomisa uluzona umhlaba. Uthi baby girl stick with me,
stick with me uzobona ukuthi uzophila yabona uthi ayisihlangana imeetup vele iphele kube ukuthi ngicela ukuthi ngicela ungikhaphe endlini haya yena nabafana bakhe vele bangikhaphe drop off angizela athi tomorrow ngizokufonela ngiyakuthanda baby girl uthi vele ngihlike ufucking car ngingasendlini ngithola ukuthi endlini vele uthandi nayo ungimeli ukuthi ye girl iza next indawo yabona uthi vele ngimtshela ukuthi hayi Bradon enhalena ratana or uzongaphuthela impilo uthi ngimtshele vele yonke into hayi silale ke. Hi, the following day extends this to vele ngivuke vele ngigeze vele ngizele emsebenzini. Hayi uguy calls me engitshela ukuthi mama sulele kanjani. Hayi ngilele kahle in ukuphanya emsebenzini mama si kanti usebenza kuphi uthi vele ngimchazile ngisebenza kuphi athi okay ngizothumela umfana wami azokulanda bese emsebenzini. Wow. Uthi serious athi uzokulanda umfana wami manje ungabi late uza kumela ngaphandle if ever ungaqedanga or awusithi vele mangiphuma ngesikhathi sami sokuphuma umfana ongaphandle ungimele uthi vele imoto vele ngithathe ngisemsebenzini mangishayisa umfana ongimele imoto yangithathe ngisemsebenzini uthi kube into ya everyday uthi umfana uyangithatha uyangibeka ngithatha uyangibeka everyday ka lunch time umfana ungisiza disho or everyday yabona uthi ngalo mzuzu okay sikhulumile ukuthi interested one rather in but like there is nothing happening beside uthi umfana ngilanda ngibeka ne lunch mfana uthi kurane this thing run for a full month ngamboni every time mina ngibona umfana ngithatha ngibeka ngithi mfana ngithatha ngibeka yabona so uthi kwenzeke angitshele on a Friday night athi kusasa uyasebenza ku Saturday ngithi no kusasa ngiyasebenza but on Sunday angisebenzi ngizobe off Sunday na Monday athi okay ngicela ukuthi si arrange ukuthi sibonane Sunday or Monday bona uzongitshela ukuthi prefer ukuthi sibonane nini so ulona alright it was like no singameetha on Sunday because Monday ngizoyenza washing and stuff like that yabona sihlangane ke uthi okay was like all right uthi hayi vele icontinue indaba ukuthi bayangithatha bayangibeka hayi Sunday ifike Sunday angifonele ekseni athi mama singicela ukuthi ube ready ngabona bazokulanda and then sizokhona uhlangana hayi ngivuke vele ekseni vele ngiziprepare kube hore mfana vele wemkonhle mfana wangiqonsi uthi sihambe vele mina nomfana siyebhene kanti ngaphakathi eGoli uthi vele masifika sivele ku this posh restaurant sifike ngithola vele yena already sakangimele nabafana bakhe abahlala bamgadile uthi ngifike kube wethi umuntu vele uyaphakama uyangihaka ungicabuza nasesihlathini was like ngikukhumbulile kudala ngakubona ubona uthi uBradon asibathwale badi video call badi WhatsApp uyakufonela phone call aga WhatsApp ila texteli awurumele those naughty things and stuff like that ke Bradon ofonela fela uthi shows isihlangane vele no Bradon sihle Bradon angithanze bishel facility codimo angitshela ukuthi lapha fanga ukuthi umuve ngizokufonela indawo ube right yabona uthi vele angiboze ngefamily yami njani ngihlala kuphi nabantwana bayingake kini uthi hayi vele ngimuphi vele ngimbrief uthi hayi mina ngimntwana we-stray ngizengapha ngizokufunda abe sengiyaqeda ngithola umsebenzi retail ngisupporta ngiyawondla mina ekhaya ngithumela uthi ngimtshele vele everything amfihleli next guys like okay so mobhekile nje allowance ungafuna imali ngenyanga ubuza mina so girl ngilona like mangajwayelanga izinto ezisoza ukuthi uzojula nabafana bafana 50 bafana bangiholi ngepayslip uthi ngithi mina 2000 is all right so Bradon uthi angibheke 2000 hayi phela 2000 ngiyenza ngehour incane le mali yho uthi Bradon was like no okay ngizokunikeza mina i-allowance ngokuthi kufanele every month but mama ayikumele ukuthi usuke lapha yana kumele ukuthi usuke lapha ngizotshela abafana bafunela indawo kumele ukuthi usuke lapha yana wena uvubheka ukuthi ungafaka ini kule ndawo ngizokutholela ini yona ubona ukuthi ungafaka ini then ungitshela ukuthi uthole ini ungayifaka lapho then ngizokuthumela imali uthi vele like asilo baba abasila ukukhuluma like this romance like ubaba ukhuluma isidala awubona athi uzoqala ubona ukuthi uzofaka ini meaning ukuthi uzochecka ifurniture uzoyifaka kule endlini lebathi abafana bazoyibheka
shaputhi hayi vele sichile kube mnandi kanti ubooking naye ukuthi spa treatment uthi sihambe vele selapho vele bafike vele basmassage vele basmassage uthi ngibona ukuthi mstisika una this romantic side ne no old school so smassage vele asiqeda ukumassage lapho vele acele Lucy athi inkosi sami ungashiya sisodwa uthi sisale siyithunga level roomini uthi angitshela ukuthi manje inkonzi ngangena nesbayeni ubuza mina ngaleso sikhathi uthi inkonzi ngangena nesbayeni ingakhona ungena namuhla na ngiyenza ama arrangement ukuthi sihamba inkonzi zokhona ingena esbayeni or awushozi futhi basmassage uthi usel uthi ngifuna ukufanisa na someone shingeka yami ngiyasaba and ufana like exactly body shape so uthi brothers ne umfishana akusemuntu omude yabona enathi umfishana abanomkhabanyana kiloko abanomkhaba enomfishana so uthi uphakamile la uhleli la kule umbhede beka massage la uthi ashosi nake mele isikhathi side kemara muntato maro batlang mara pile ufatla ngenzaka uthi ngiyazibuza ngithi mara ntato ufatla ngenzaka so uthi vele yamuthi manje inkunzi ingakhona ungena esibayeni na ngenza ama arrangement ukuthi inkunzi isizongena esibayeni so Olrato was like ngibatla the life I'm promising on but I think it's too ill for inkunzi ngisababona action yabona so Olrato was like mina yazi angikho right okwamanje yabona ngisahlaba inkomo mina ngikuthi ukuseJapan ngisahlaba inkomo so ngizothi mangicedile sizokhuluma hayi uthi ubaba sathi okay ngiyakuzwa mamazi ngiyakuzwa akunankinga ke ntombazana so manje mawusukola uyaphi or sihamba or sihambe sihlala emotweni or sihlale kuphi usangitshela uma like how about singayimall phela sengicabanga ukuthi hayi nomuntu khabo ke ngokuthi uzospend imali na so ngithimba izinto ezingekho but siye mall so papa was like imall asinto yami angithanda ukuyela hlangahlangane khona but if wena ufuna ukuya mall uzotshela umfana wami akukhaphe maybe ufuna ukuthenga izinto or ufuna ukuthenga ukudla or ufuna ukuthenga grocery na so Ulo was like no I just want to uthi ngitop up nje igrocery endlini so uthi mangicela ukuthi ngitop up okay was like awushozi unsithe 200 rand athi 200 fela I was like no uzoxwaselela label uthi uqwalisa ngayo uzogcwalisa ki uthi awushozi ngenza ngathi angifuni ukuyibheka ne ngavele ngathi ngiyawanga ngifake ibheke oropelo yakana ko uyetsanga oropelo yakana ko uyetsanga awushozi ayivele sigcoke siphume vele yena kibele kwenye imoto yena ngoba akafuni ngemall mfana wakhe ngibeze kwenye uthi awushozi bangisendleleni ngicount imali ithi 5000 ungibethile ka 5000 uzocopa bininguru ukatopa lesi shodayi uede so uthi awushozi ngihambe vele ngemall hayi ngithenge vele izinto vele ngithenge vele ukudla vele proper ngoba ngisho ngihamba nomfana phela khona ukusho ukuthi hayi uthengile ukudla vele baba yabona uthi vele kitope dishu kitope grocery ke patele di account tsaka ke setlele mo ke setlelang uthi vele kube ngiyaphuma vele sihamba vele umfana ngapha endlini uthi mangifike nje angifonele athi ube enough or le mali be short uthi ngithi ukuthi ngibe enough isharp uthi okay sharp athi okay sizobonana ke ngizongitshela ke ma free or awushozi ukhobe uphilo bola ukho bayangidropa njalo bangithengile lunch every day uthi hayi kudlile a month angifonele athi bengicela ukubona man sekudala ngasakubona I remember awushozi ngithuna abana ba 21 unalibaseba babedi so shoot like the day isikhathi mina fanele ngibe available ngoba akekho available every day and asimothi wa WhatsApp or video call ke motho afonela nka street call and wena if uyamfonela afuna ukukhuluma nawe ngaleso sikhathi uthi uvela drop ifone ulinda until nabuya kufonela or ke motho omuntu straightforward akajika akanamaka if angafuna ukukhuluma nawe vela drop ifone or if u busy vela drop uzokubuya kuwe after an hour athi hayi ngibusy mama but I don't ask anything engangidingi engangifuni angibuzi next minute long sangibona ngiphi imali ngiyasave ne transport money bangithatha bayangibeka every day ngiyasave ne lunch money ngine lunch money every day unayi angilandekele upapa simangilanda ahamba nabafana bakhe angitshela ukuthi abafana bami bakutholele indawo asame ngiyokhomba la ngitholele khona indawo or awushozi angikhethela ukuthi ngiyakudlula kogayi
bafana bakho ngitholela indawo asami yokukhomba ukuthi ikuphi indawo then mawuyithanda sikhona ukufaka izinto zangaphakathi or awusho sirtsabe Google ngiritsamayo just fike vele ngitholele vele this 2-bedroom flat kuma endaweni la kunama estate khona uthi kuhle vele uthafike na indawo esokutholela yona ngicela ukuthi uhle kuyibheke uthi vele uhle ngibe impressed awusho sibe impressed black ela ipila like uhle uthi ngibe impressed athi uyayithanda na ithi ngijabule ngithi ngiyayithanda athi asihambe kuyoqala izinto zangaphakathi khona ukubhadala bakhona ukufakela izinto zakho uzokhona ukungena ngaphakathi what else what holding straight forward yes akashuka code anything uthi sibe ukuthi vele siyahamba basemolena vele angahlike emotweni ahlala emotweni mina vele ngihlike nomfana wakhe ngikhethe mfana uphethe ikhathi mfana zi uswipe Hi, awushozi umfana aswipe vele kube ukuthi vele organizewa i-half truck babiza in 1 ton nibiza in 1 ton truck uthi organizewe like kube lutsa kapela like khona ubona ukuthi umuntu well connected vele kube ukuthi izinto zami vele zagijela vele trucking zakibela yonke into kube kuya le flatini go deliver all same time same thing everything uthi go deliver lapha yana uthafike athi mama si organizele umunye umama uklinele lana ungawari uzokufakela yonke into wena hamba asihambe uyendlini uthatha izinto zakho or awushoze ukuthi ngibona ukuthi lo muntu lo kahle unalebo control freak shothi futhi izinto zihambe ngendlela yakhe but because of I'm blinded by the laws angenze ngizona uthi ngami ngihambe ngitshela uthanda eyithali mina mangitholela indawo ngizibe futhi ngiyamuva namuhla in yabona ngisosala la mina ngiyahamba lo ngitholela indawo uthandi leso sikhathi emsebenzini mangicocela uthi ngithatha izinto zami ngithatha izimpahla bese uthi ngithatha izimpahla everything yami like yonke like something finisher uthi bengisha benganandaba nayo thatha vele like only izimpahla zami yabona uthi vele ngipake awusuzi ngitsamaye vele le mfana na 50 ngibelele uthi mangifele eveleni ngibeka izinto zami vele lo mama lo bamcashile kube uyacleana upack izinto zami uyapheka uthi thina ngaso sikhathi vele sihlele emotweni sichilile phansi downstairs emotweni uthi vele angitshela athi ngicabanga ukuthi namuhla alright ngale ndaba le yana yenkomo yabona uthi vele ngithi right athi okay asambe ke siyo yenza le ndaba le yana yabona urawushozi muthola ana evenly 1% ya romance moyena akanayo yabona akasi romantic akakhuluma akasi flirtatious ana selu unoba motho ubolela ngindaba straight asihambe ke ikhona ukuthi inkonzo yongena esibayeni urawushozi strive vele sihambe vele abuyibuka vele ku this nearest place masifika lapha yana urawushozi diluzeri days angifochelete uthi masifika lapha yana sifike vele singene vele la khona uthi singene vele eroomini vele ubabudon vele afike vele angicabuza awushozi uhatse bamare amutho omkhulu anali aftertaste uthi umuntu bakangicabuza like ikubona like mpya esale enyani irato like to lick you like ithini speak ulatswa athi umuntu bekangilatswa mthona nilatswa akenkamari all over or anlatswa into ngekisa itsebeni yabona uthi awushozi lo yamuntu lo yana izinto ngenze zondelanga like I cannot even tell you wala ke mihlolo ke ibone ngo abafazi laba bayithushi le mihlolo ngiyibona ibayibona every day ora awushoza ngira mihlolo afetsa arifetsa inkomo yangena esibayeni 2 seconds abesithi itswile it's really just like that. So or also if I can tell you maybe that possible for less than 15 minutes everything you go and go on abisifedile athi umuntu leso sikhathi ulele like athi ubeke ikhanda lakhe la like on my breast like no ngifuna ukulobola ngikwenza umfazi wami boytrainer or like nothing romantic angitshela yona or also skiduzene kana or I've got this new place new furniture new everything and then lo muntu lona wapya ngibotsa mo mpetong or akitse jwang obon or also uthi brothers leso sikhathi ukhethe into serious ukhethise umpotsa yafana ngilobolo bomfazi wami boytrainer mama ungawari unamudona ngizokuphatha
phathakala ungacabanga ukuru sikangani ukuthi uthola ihlala latheka kiteng nabo mama laba ngakutshela ukuthi into yakho yayenza awususa kena ngani ungirile bushayidi bobungwa mara kitlaring uthi hayi vele udon vele sisuke lapha yana vele lapha sibuke khona sihambe sobheka update ukuthi kwenzakalani endlini so ukuthi vele umama ucedile yonke finisher ifakiwe hayi kube ukuthi naye vele usithatha isikhiya sakhe vele keep isikhiya ekindlezi zaseflatini keep isikhiya nginikeza ukuthi nasi sakho naye uthatha sami mina ke hayi phila mula naki noba kile moyeng kamanjoma yabona akasaqalini ukuthi mina ngimopha isikhiya beside ukuthi nawe uyibhadalile but akasalini ukuthi mina ngimnikele isikhiya it's okay hayi kube ukuthi ade mama sengisayicedelela izinto mina ukuthi ngibe busy ngaso imini wonke because benginawe so ngizobuya jambas ora asizivele ngihlala uthi ngifonela uthandi vele uthi ngicocela ukuthi umuntu ayi ukuthi angikhothe kangaka ngenzi toxicity or kenkamari over uthi ngicocela ukuthi hayi umuntu botsa uthi that was like yo my friend nakinomona jajila bere bogati karo utotlela bere khotro ulusasho uthi boxoko uthi bekagcoke hona vele ikhotro ithi abona lama program abantu abadala lawo makhotro na bere leona or asusinise ukuthi lo muntu lona ngizommunya so munye imali ngimunye masling enough ngizophuma kuye uthi jabula awusozivele ngisebenze kube ukuthi everyday bele bangani ngisemsebenzini ubrother sivele mafuna ukuza azofaka inkomo azafaka inkomo yakhe 2 second azihambele kube impilo vele sengiyajoyela sesiyaphila ke hayi kube ukuthi na one day athi ngifuna ukuyisa eThekwini airplane trip sihambe ke sizikhiphe man seluhlala lana koJose yabona uthi hayi awusoziplan vele si record Durban oba masifike Durban kube mnandi umuntu kani organize abangani bakhe nama close family friends ukuthi bazongibona uthi masifika la sifike vele la sibuke khona hotel athi asephansi ku restaurant siyodla uthi vele siyephansi masifika phansi vele kube ukuthi akhona vele abantu abadala vele bafikile befamily yakhe vele nabangani uthi ubrothers umuntu omdala like bangani bakhe abantu abadala vele uthi afike vele azongintroduce hayi ngithi mama usalubona abantu ngiphila nabo la eThekwini mangala eThekwini uthi angintroduce vele kubathu abaholo ba lithi umuntu ahakele ba family uthi lo mama uzoba inkosikazi u3 bengithi ngizonibonisa before sengithatha the final decision hayi uthi vele sichile nabantu the conversation jabo or ke batho ba ubeda nje abasibantu betype yami or awushozi kunomunye ubaba vele osenawo so abafana bana 50 180 or kumfana ona 51 need like handsome or very smart noma ngibulisa lapha yana or like ukwakamungu awuto welcoming man well so uthi makabhiza ngikhuluma bakhuluma uthi angitsibele litho yabona uthi ngismiling like phansi so laba bombakhala ngoba aboboniseni yabona so uthi isikhathi vele masiya kube ukuthi ngiyaphakama mina nge-toilet ngifuna ukashaba kodwa ngithole break uthi mangiphakama nge-toilet kanti ubrothers nayo time ile ukuthi uzophakama angilandele lo brothers lo nuka kamnandi uthi mangifika vele ngale toilet ngizele toilet vele normal uthi angacabanganga anything uthi vele mangiphuma e-toilet now yabona uthi athi ngicela ukuthi simenyana la 2 second uthi ayisisi umchazile bengicela ukuthi ungiphi number yakho yabona uthi ngishaya uvalo ukuthi lo muntu ngicela ukumbona ne and ngitsibele ihlo ngasimile azangibe angry so now ufuna number yami hayi ukuthi usuyangitesta ke ubaba Don ukuthi how loyal am I yabona uthi vele ngale ngithi uzongicabanga ubaba Don uthi vele ngidlule vele ngimshiye ngizivelele mo uthi vele wangifita vele vele act as normal as possible indaba vele idlule yabona uthi ayisibile vele ehotel solala uthi the following day vele ubaba Don athi mama kahle mina bengicela ukulobola yabona uthi vele angicele vele direct ngicela ukulobola bengicela ukuthi ngithumele amandwandwe ekini mina ngimdala angisumuntu ongajolayo or awushozi into engidina kokugcina ukuthi ubaba Don asumuntu anganegotiate nawo something makafuna something uyenza manje uyenza no like uyiplana nawo ayenze manje yabona akathi ekucabanga kanjani yabona so umuntu onjalo so uthi nje ubaba Don ngithi ay mina let me see kahle ngipha just 3 months yonke ngibona ukuthi kule 3 months ngizocabanga kanjani because I don't want us to rush things then sasa kube ukuthi mina nawo sisiyazisola yabona uthi vele kube respond yami because honestly speaking bekusambone hole my type nobody can tell you because of Chile ubaba Don vele akwathi uthini i3 months ngikwenzele 1 2 3 4 5 i3 months yani yabona
uthi hi baby phela umshado like into important so mawuthi ngizazi ukuthi ngiyafuna ola ngifuna uthi vele babutoni vela nyanyathi wena uyangijwayela ukwenzela yonke into zonke ukuthi afuna ngicabanga ini wabo ungacabangi mawudla imali yami uthi vele ngithi hi man baby ngiyadlala ngifuna ukubona uzothini uthi like ngithuke ne ngibona ukuthi lo muntu lo kahle uviolent uthi vele ngithuki but eqaleni vele mangithi ufuna ubona after 3 months bengimine ukuthi angifuni ukuvuma on the spot but the way I reacting akho uthi vele ngicela ngivume ngithi hayi no man ngiyadlala baby ngifuna ukuthi uzothini uthi ngivume what awushozi ngiyasola ukuthi ngabe ngaba serious akwada ngalelo sikhathi or after from lapho ukuthi athatha athumela amandwendo ekithi sinto zashintsha uthathumela amandwendo ekithi vele ama expensive gifts hayi kube mnandi ifamily ibona ukuthi umntwana ethu ushadekile kube mnandi or after my hard awushozi kimoke morning ngidone umuntu wangu ayi uthi vele kube ukuthi udon amlobole amazise vele ku the family members amazise vele nakubo mama basendlini hayi bamukele yabona uthi the first wife amtshela ukuthi mina ngiyakuzwela cause umncane thina sibadala angeke uzokuvuma ukuthi umncane kangaka ushada umuntu omdala kangaka yabona uthi at first ngibe ngathi ngifile ngathi unomona but ngizibona ukuthi la ikhona into off yabona or awushozi hayi mina nalo muntu vele sicale vele sihlale together vele full time ngaku 3 days ungapha 4 days ungakumama unomama mamncane naye umshadile uhlala ngapha yabona ngaseGoli and then umamkhulu hlala emakhaya uthi singakuthi 3 days ungapha 4 days ungale 3 days ungapha 4 days ube impilo esiphilayo or awushozi angiyisa umsebenzi babudontona ngasafuna ukuthi ngisebenze ngihlale endlini njengabafazi bakhe abasebenza akhathe off umngane wami uThandi angisese nomngane angisaphuma endlini without bodyguard ngithatha ngisa everywhere awushozi angisagcoki izinto ezifika hake ngifanele ngigcoke igate ezilusi or ama-dress alusi angisagcoka amabruku or awushozi uthi mangatshela ukuthi ngine schedule ukuthi uphuma esikhathini endlini ubuya esikhathini or everything engiyenza uyayicontrol everything ayikho anga control if ever I want to go shopping today and then akafuna ngize ngiye shopping ngiyohamba le day najabulile or awushows it happened ukuthi one day ngikhuluma naye yabona so mangikhuluma naye ngibanga indaba ukuthi ngifuna ukuhamba mina ngifuna ukuya salon yabona so akafuna ngithi no I just want to go to salon fanele ukuthi ngiye emshadweni kusasa and manje ngikhona ukuya Saturday morning because ngizoba late stuff like that fanele ngibe ne makeup artist so ngizoba late ngicela ukuthi ngiyenza namuhla uthi vele athi ngithi awuyilapho yabona uthi ha mara ngithi Doni khani wayengafuna ukuthi ngisalon yini into isaba yini uthi awushozi kukhule kampama wala zanga safuna ukukhuluma nami kakhulu avele wangishanye ngeinkunzi empama athi inkinga yakhona sijela ukuthi wene ngizozwa ngawe ngathi uthi awuyilapho ifuna ufoster uthi ufuna ukuya lapho or awusozi bampethela wonke batho yasalon and nabatho yasalon or kwaba ukuqala ukuthi angishaye uthi from there kwaba ukuthi vele uyangiabuse uyangishaya uyenza whatever or awusozi ikilobona unale monna ushethe umuchaba uthi ngagcina to point ukuthi ngiyamsaba ke manje uDoni angisese comfortable around yena and athuba uDoni makabona abantu athi uxoshawarisha kali gift or bathu bamone as a good man uthi to an extent ukuthi ngifonele umamncane lo waseGoli ngimbuka kanti babuDoni umuntu oshaya naye uthi umamncane uthi balangicanga ngibuza umamncane or umamncane azakhale athi uyangishaya lo muntu lo uyangishaya into engapheli uthi nami ngikhale efonini ngithi phela lo muntu uyangishaya and lo muntu lo mangixoxela ebe umuntu alright but now uphinduke this monster empilweni yami uthi umamncane amtshela athi hey mina bengichoshela umamkhulu ngithi umamkhulu nomona lo muntu ungishaya azangikhahlalela ngesicathulo and ngishaya phambi kwama bodyguard bangayenzi next so uthi hobe hore like ke session sesiyaduduzana ukuthi lo muntu lo vele unjani umuntu so or awushozi kwenzeke ukuthi ke kulabantu bama taxi association kube ukuthi kabanye ngazi bekubangwa ama position bekubangwa ama chairperson and stuff like that so or awushozi uBabudoni vele bamdubule so like abe involved lina ba shooting naye bamdubule athi unfortunately awuthi umdubule uBabudoni vele ashone or makashona mina to me beholi I was excited ukuthi yo finally ngaze ngaphumula yabona
so umuntu angarest aphile kamnandi. Or awushozi wabudona sibuye umncwaba kwancwatshiwa kwandlula umncwabo makade udlula umncwabo. Or awushozi ngilele endlini uthi ebusuku ngizwa umnyango uyavuleka, uthi mangivusa ikhanda umnyango uvalekile, uthi ngilele, uthi ngizwa umuntu vele arikuwona like umuntu akada kokodima umbhede kube ngarukada ka ngamadolo, uthi ngizwa ngathi umuntu agibele embedeni, uthi akunamuntu embedeni, uthi hayi ngizimuza ukuthi mara kwenzakalani, uthi ngivuke ngikhanyisa ilight akunamuntu kukwamreka uyakukwalethe mara umnyango ngizwile uvuleka nomuntu ngizwile agibele embedeni. Uthi this thing yenzeke for 2 weeks. Every night umuntu uyavula umuntu uyavula in uthi vele ngihambe ngiye kumakhosi ngiyofind out kanti makhosi kwenzakalani. Makhosi was like indoda yakho ayingalalanga and ithi ngalalanga so ithi yona ngeke ikhona lala without you, so like ayidla kuwena ihlorobala kuwena. So uthi sisters uthi ngibuza ukuthi makhosi ngayenza kanjani ukuthi ngiseparate kulomuntu lona abile kumpilo yakhe abaphansi abele bantu abashonile mina ngibe ngapha ku the physical world. Uthi amtshela ukuthi we need to umamkhulu wasemakhaya aperform iritual ukuthi alalise ubaba ukuthi angeza sobahlupha. Or awushozi mina noma mncane ukuthi experience the same thing. So ithu ubaba la khona uvuka azindlini azikama mncane ezina ngakimi uthi ayivele sitshela umamkhulu wasekhaya ukuthi ayisinenkinga mamkhulu 1 2 3 4 yabona. Uthi umamkhulu was like you know what umuntu lo wahamba wathatha something enyangeni. So I think ukuthi lento le iyo ngamlalisa asihambeni bafasise endlapho uthi sihambe si3 lapho nyakeni. Or awushoze renga ke ngirifihle ngaka ile itsemo ithi yomlalisa kahle ke ilaliso ubaba. Uthi after ukulalisa ubaba awushozi kushona umntwana kamamkhulu oqala. Umntwana kamamkhulu oqala ashone makashona ukuthi why bekusilalisa ubaba because ubaba akafuna ukulala. So we need to redo i-ritual ukuthi sivusa ubaba ukuthi abe khona around us azokhona ukuphila nathi as long as ubaba singathi siyamlalisa wonke umuntu onegazi lakhe uzolala meaning ukuthi uzoshona. Or awushozi sibele kumakhosi indaba 1 2 3 4 5 manje senza kanjani. Makhosi was like mina I cannot return i-ritual ngiyenzile, is either I can refer you to someone ahamba yomvusa yena shuthi uzoba mkhovu wenu ubaba hamba yomvusa and nibona ukuthi nina nizophila kanjani naye amkhovu. Or awushozi siye komunye umama uthi umama lo afika athi mina nganhlanisela uzobuya phatha ngene izinemboni but nizomuza ukuthi ukhona endlini. Or awushozi sihambe silapho kulo mama loyo umama avusa ubaba because of sifiyelo sisaba ukuthi uzobulala igeneration yakhe because ibloodline yakhe yonke izomlandela uthi semvusa. Or awushozi mangakutshela ukuthi every night angilali kwami endlini, every night uyeza kwami, every night wathi uthi angangilalanga akangikhulumisanga angambonanga physically but ngiyakhona ukumuzwa ngiyamsmela ngiyakhona ukumuzwa makangena noma gibele empedeni ngiyakhona ukumuzwa but ayikho anything angenze yona beside lokho. So usisi uthi awushozi ngikukhophela thusho to anyone owazi ukuthi anganceda kanjani ukuthi isho because of now is young destroyer ukuthi mina I sacrificed for abantwana engasengibami mina nginabantwana nalo baba but ngasacrifice ukuthi umuntu abuye for the sake of the kids. So ngaba nenhliziyo embi if mina ngaya kumakhosi wami ngihambe ngiyomlalisa mina ngi1 secretly na ukuthi mina aphume empilweni because I cannot move on if umuntu ezebusuku kwami uzongena empedeni kwami. So uyabuza uthi no family ukuthi nyenze njani. Should I go ahead ngiyofuna umakhosi uzolalisa lo muntu lo without these two knowing, or fanele ngihenge there until abosifazi laba bayithupha bazanele ngiplan ukuthi bamlalisa kanjani ngide yenze njani. Hi baba yini guys yo phethe ubuthongo.